omukasheshe uthaziye mbabazi zawe tubone kushemererwa no kwesima ebiro byitu byona otuho kwesima okuri kwingana n'ebiro ebiwatubona bonesizemu n'emyaka eyitwarebire menaku itwabiru bawe otkumawe n'abana bitu oboreke kitinisa cyawe ebaza mkamavanga witu zikuma halitwe ohamye omulimo gw'emikono yitu ego omulimo gw'emikono yitu okuhamye ekitinisa kihabwe tatitwe n'omwana n'omwoyo rukwera okushabira ekibyo mukutandika nahati niko kiri kandi niko kiriba ebiro byona amina. Abina okushitama mushitami. Ebaruwa yo kubanza Paulo yandikira Abatesalonika ishura ya kana okutandikira mushorongo 13 ebyo kugaruka kwa mukama witu Yesu muriche kuganya nk'abana bagine masuko akwakto yawe kwikiriza ngo Yesu akafuka yazoka n'abagweje kiro muri Yesu ni kwero hangari bareta atu hamwe nawe kandi tubagambire iki tukigambirwa mukama witu ngwikwa bahurire abarishamba bakiriho akiro cyo kuja kwa mukama alizaba bagweje kire akwa mukama arigaye mukira ashume na rugo mwiguru agambe munonga niraka rya mariko mukuru n'inzamba ya ruhanga kandi abafero muri Kristo nibo bari banza kuzoka bwanyuma niko bahurire abari bo bakiriho tutyo tugumena mukama we ibiro bna nahabwe ejo muhumurizane n'ibigambiro ibara byatoche Yesu asimwe kandi twarumvisha okweta okwisha proteshe kachana kurata mwirake rigufu turete kura kwakirana icyeshongoro 2020 obusinje Canon Milton Kurunungi umuhandiki w'uburemerezi bwa Yesu
munyikirize twatanisize twakire umureberezi w'ubureberezi bwa Kigezi the right reverend Gadi Akandira munonga bemerere tubakire n'abakazi babo abari hano bemerere tubakire na rutana kiraje abahumwire bamwe bararuga kuno ubundi n'abararuga handi abari hano tubakire n'abakazi banyu tubakire mwabare twakira abakazi banyu n'abashije banyu munyikirize twakire bakuru beitu ababa hamwe nitwe mu government Weekendeji aha Tayari West.
ayo n'urutoke kunkariho muri isa na eventually bakabagira ngo ya advising a farmer on what to do ninyije uko mushijo gwe ko nagiye kwa analyzing nashanga ngwente nazitase miliyoni 12 eze konkaze rya miliyoni umwenda necweka mwena ryo muroso mushayoni hati yasagaza nkibere nazutyo hata nashanga ngo rutoke nashasora umukozo wo mwaka mitwara 3 na mukago mwaka gwono ibitoke wabara ebyakuguza ne byakurya naba collectingire miliyoni 8 otuzartoke sebo no basa kuchendeze kibanje kuko ko ya advising umuntu cyo gukora so my advice was uchendeze kibanje cyikuri isenge ucongera rutoke akwite akakana kanyuma bishimwe nte muzini no ya nyowe ngwija ni mari mwiwe kawada korete Otaferwa aha Tayari West. Ikintu uranyenda kubuza bitu Rita uba warganda ki ndiyo muziga Rita nako shengereza hato butwashanga uruganda rutakushana ikigambo cya dadi utagaruka kukinyita nomanya reka nkwereza akazi nakora gumukanyita nabo wakunyita mwami oyinenda gishe kawandise oyinenda n'ikishongoro cy'inyanga njine ndakora uki hariko abana tukuza kwa n'umutambo mwasa nani mbita mwana mundebera kanoni obengu kandi kanoni n'ekitindisa cyawe uri ngumba kashko biri waziri mugera itwana nabengu mucyara twanjuka kashabishe kabasaranda ator kumanya isho mwana ninye n'umuziri ejo nubomu yes naza kubara gumwibirisha utarka mama tokutumanya hadith ya numujirga The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Red Gives FM. My name is Pretty Zero, crafted from World Class. Your sassy and classy presenter, welcome your daughter. You can also welcome the people about. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a connection moment of the yesterday. That's going to be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the husbands exiting south, but our parents always here for you. Good Monday to Thursday, 9 p.m. till midnight, and of course with Cruise with King John, dedicated, entertaining till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Otaferwa aha Tayari West. Umuziki hagundi umweshongoza handisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and pause, commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemeraho. Umuziki no guhirotokwe. Buri kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo basi. Otaferwa aha Tayari West.
Otaferwa aha tayari West. Ire kurungisa burirota. Azatwa. Bashesha. Inkureba amana nashago ine minji. Mushijariyo. Umushirira tayine shongo. Mukaza n'abana baba. Adeko tanteza kabari. Ndasinga. Akari kandi worireje cyane cyamana no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu. Akandi shika program no muteganda tuba turha from Monday to Friday. Akugenda kimwe hano majyana n'agashamna na zihangwe ni Brit Int na MC Kozo. Otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora guturwe korengera nabo bona bari hamwe mu yabo bari handi mbere zitatu na zimwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri yakuchapa kaza na bidi ntwenda gukora abanyana bita bari kuri ya seriyengezi Omuriyecho reka ndamutse habafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere. Ejo ndetse ramanyisaki Munyana w'umuntu. Katuryatso. Hey we Program Muteganda urwo kubanza kusyo rwa katanu. Ubwo turi kwirira mu biro byo kujaguza rukundo mu Valentine tayari West yasharamu kukwatanisa niwe wo kujaguza rukundo yakukurize oyi n'abazire bawe nubareba ko bari kukundana boreke ngo rukundo yabo niwe ne kushemeza bantu basima munonga ariolu tayari West elesile program ya longola rukundo eyakurize so nito tushaziremu oburundo gutwayigitana tayari West kugaruza ba customers bitu omukiro kikurete cy'abakundine kwatanise na tayari West TV kureba ngo Valentine yanyu tugaruza omuzire rukundo eyatwiri kwate simu yawe uye kwataka video ha WhatsApp ukasindi kore kutugambira uko abazire bawe babugine ukubagumire bari hamwe umubyorobi namwa no mubikumire ntango tugambira habwaci rukundo yabo iri kugarura mwamani erito katusindikiri hazotebwa kugitaho ne namba ze simu zabo mwejungo mukazano deni orasingure naza kwetwara expire Red Star wine ne basabuta bemwe ne basabuta bibiri kunkano uza kunywa Red Star wine buri muntu araza mukazanaka nakwehangurira hampers etukuba tine hampers ziri mu products zitu nyamwinji nempa muri bathing soap, shower gel, hand wash na nebya mashoche abasinguza barasinge mutuza kuba tubinire a one night accommodation full board echo ntumanyisa one night accommodation full board namaza kuhavinga cyaciro mu byame mufune breakfast mufune lunch umuri Acacia Wilderness Lodge mweya so oshange ngo oine that experience nka emwe omeza package ziturabahereze mu national park sindika ka video ya namba yito ya WhatsApp noti mushanju ina mukaga 3 rongora rukundo yakukurize aha tayari West TV ibi byona bishagikirwe Wonders Beauty Products, Red Star Wines hamwe na Acacia Lodges. Is you my Valentine?
bebembirwe abe family yo mugenzi rushoke abagenyi abaruganya cenyi abebembirwe abibanda abebembirwemo tineyo pasta iyo ba anko bitu ba marume banyanya ba mama kaka na kajwaire n'abandi bona abijo bashendekerize aha mukoro go kushemererwa kuko turaza kurinya kama akarebasa kandi mwe kushemererwe kuko ya nimuza kwemerera kwanyu
ahubwo ibindi mwaza kumura ibigamba no kubijambo bimwe babigamba no muntu obeire ari omukozi munonga abira by'omuntu ara mwana lizire one day every morning she prays at 6:30 at 8:30 when I also have finished praying tugamba tushaba hamwe tushoma Bible kamu obwo kwetegereza kuno kare cha Yoweri ngu kamuteranti mam tumuru relatigam mama kontinga man atapan atinina man anacheza no kuteka amuka akashera chi muratetekereza kandi opakwe mu kanisa ndamujurira wochi niwenga wanza ndamanya ngo ana muhe sente nyingi ona le kwandi para muhe sente nyingi nanya kitakugenda kimpesente niwo mukuru muha chimara kuzimuha atikoke disente tizarawa atinyi necho kurya taune disente zona ikini wa wanzi kiresente ndazukote za kukunde ngena kara kana nina makanisa kama Kristo yachukue na hano no wachirisko nataka yo zanga kukikigana yani kandezo barakora atwaya kayibira ekutia yishura waenda kwa umura ndio kweba nacho akajira umura kwa kwanje leo na kwa wakati ndaketa na ngo kubanza kesa biti biri mungarure ati yarakora murabanza mwanga rwa cyo bakoroni tamkwara murako twashozo mu aida gambe ta kuya mazere yashubanyikira kujigarukaho
mubani kagabire mache kanje na kuri kwambara mura ayanje kugomubazi ati mwanze mwakora ibyo ngaruye mu irwaro babanze banchebera abenshi banambe bazi kandi ntarakira kwa mara ya kugarukaho abira cyaburiho pressure yo yaterera konka umutima tugwa tizama yabo baterere konka hamuheru buri kashesha yatungaga breakfast ana banana ninga a fruit kizuma kwa muha watermelon ni papari hamwe achiriya tumuhomu akazuma keyeka turya breakfast etechi katogo linga limboga goni mboga kunde nyama fish singa na banjira ntobunna kaberani kaga katambo bandi hehi nawe atnaza kende jagwa orunako byahumurire muharwa kasha barwa kasha arwa kasha bongo bere hereze dalije munonga obwaka biri onale ko yantere atiwe ati mama ryata tuburuna umazire lira kumanya ko kwasi ya mama kacheme kwa munonga ngwasinjire hamwe na loni na mtamba we hati kuchumara ati tu orada same obwaka sha tora mu process anawa aliga breakfast azahaka shana shaitano neshwe karuga tuwaze edeire ki amara damu tumuha juice yarakunda passion fruit kuchimara arambira yenyandira kuzo abari na kujya bari jabo muganirira mu kishinge akibari amara kuzamu yashita maheru nagambira umwana ati mwiheyo zagitanga neshweka nkabandozya kwiyamara mwaho kusamari kavera ndakache nagambira zileta juice yashita mu sitting room na mtati unaanza kushoma Bible yanje na nama lena ukijita jile kushoma conference zingenda kushoma ngena za kuzayo zeka shamshangu ndija kuteka lunch ya mta omwana bila jile yakatunda yakakora yakata mchitani yaza kumwe alinya namu ya hiyo ndine ngenda mulio kabuya kule komta kateba kaja tenda kustawa mu sofa ya shita na mulio barajira na tira drop ndashika shataka ya kichi kama kana tera ona ndiwo ngende aliku koresho la basi tanga chimaze na tera na Edward na tera mchamu ya mtero akawa easy kuya mupimire ya muleba ya gabati the breathing was the issue was breathing ya mkwaya ya mkonde the nearest clinic from the oxygen barakwate they brought varete ndachikita mbyana yitora ronda tine chingo omujya kure ya humuriro wa nte ateriro hati murakanda ngukone tebeche yimuka hati na yagira mwe kintu kimwe ngo mutarabanza kufamunda abone kufomu ngende tine na ugamba bingi ubabira ni mwana wetu akurizeje yakuriza mudini no wende baza kubaza ngene mwebale munonga kumukunda
nawe akakunda kanisa akatukundisa ne kanisa abotaka tukundizire tinda mu kibarinze konga yuko no kusima habwa amagarege na byona ibyatwegesize mwana wantu ko kundarebe kandi nije fast bone nije kubanza uragira ngo taturebereye je ngeba ko hambere to bona le budget ya gamba kale hakwe kwa mara speech ya jarienda mkamba rinda mkamba si kale kandi nyirasiponi mama uturusha bwana kumukuru wanje yarabigambire abire na shongora mnonga ngo echeshongoro tujya basinguzi kandi nabwo akagamba ukajya batakiro tukeshongore mwene tweka family chachi mutwase twenda twemerere tweshongore mama witu tujya mutatina tujya singuzi ibye mutazirokoba ejesi biratuganza bakanoga kwita Yesu natumanya kwemere kagamanze tujya basinguzi mutatina tujya basinguzi ibye mutazirokoba ejesi biratuganza bakanoga kwita Yesu natumanya kwemere Ogwende we ale noleta ngeno mwamura mweshongolera mutasigayo in fact Noreda has died a hero of the church. Biesero pia binji munonga kana raya ina mani labasheja la baraba hatu wewe ameangalia ya jenena unabati ndema tati mani ya tunaweza kuende ya yuko ngahase ninja za kwija kana hine haza makara sarasi ya jatimera abantu ko batandikechi hati kamba kurati kwa tanisena akozire byo kaya wahira erako tine chinde chwara kiraki abakamahura mukutoza kwa bana kandi mukugira ngo twarire tujya aho ryari babiti mwe bari muno ashaye okugamba kwa barumo na eyi arazagwa bajye bigambo iyo bagambaho rero tubone kwatsa ikintu
nogu osigaireho ndenda kushoma ebigambo bye sub-county Rukungiri district. Nyawujene na kashwanganyi dino kushasha munonga arakunda munonga mwana wa mawe ngano nasigara ndi nyonka nyamuneke abaru bahika kandi bari mbabo habo kubana namba mpango omuryabo owali ishe walet just Amos Tino Mushuni nabo abaryaha kubereze umukono omurumuna owara nasi nawe abali hanu ese mikono neimwe babalebe babo yashaba kugira kubona abaruga kirimbe bamushendekereze nabo kubereze mikono nabo babakire nolenda okumwana wa mawe yandisize yanywisa yankolera bishemire byona mbano ngo okuyara mulisa bana ahabo kuba yagira ati ndasima mukuru wanje nataka hati ine chikambulire mbeno yasha kandi amuhise ogo aho yamutebekanisize tamu
kinana n'ebiri kinana n'ebiri beno hati nawe aletaga kulisi niwe yasitingaho yaje ati Anifa mwana wanje ukume oneberere kugira ngo kumura saha abantu be bakomugera ogwa mezi menshi mwana wa abo kuba none ndogo turi kuzigera izuba akazaga Noreda akabyo mu bazizi we baharani ege shweta kwakuru kubazizi ashobere cyarani twaza speech eyabakamwana mama wito mama wito yatubera mama wabina khabura okishobya kintu akweta akugandira kandi mukiriza kandi twamushangiremo akayine rukundo ayino okundo kugabo efura akaba ari efura okivuga kubarwaho ayikana kwemeza cyo kuno bene kwandisina itwe nk'abana twine bibyo kugabo nyowe kaza kuzoma mugada tanganga nyowe kaza kuzoma mugada nashangoreni harimo umwana w'ishu konga kunashiremo yakananyika yabira ati mwana wanje oshandire mukabaro konga mukabaro tiwe mukuru baro mukuru leo niwe baro mukuru gachi baro naja mama wewe ubuwe nashandiremo akari mukomugezi shanga ibani we azana mukuru mwapafura tumwebaze
May you have his soul rest in peace. Owakatawo ni mchara Chris na waka atangire moku mchara Edward. Mbweni tujya twine rukundo erugari mama. Kandi baramukasibita. Tubakunda. Tukaba ndabija kusendereza mambo witu. Nimakuza kugamba muntu wakujiro mumisho. Uro magukabe. Nawe ni ngani tukani kumukunda twena. Lera ikunda bijukuru abona bahacana. Wewe wajja kureba nabeleka wewe mama sinda cyo kumugamba mukama munuze abo abajya bakamwana mwebare twaza kwakira abejukuru mu bigambo bibiri bishatu iguru ryatanduka tuhema indakika nk'ibiri ziheze better stand that side. Abe kanisa, political leaders, bashwenkazi, bashwento, mwena abija kutuzikirawo mazina nibanyeta mwesi bagiri bati ninye mukuru bijukuru ebigambo nibike munonga ubwo byali mukaka kandi ali mama kama simwe alija nabishukuruza actually kuja mutama rubire benje munonga. Okay, turenda kwebaza mukaka, turenda kwebaza munonga Auntie Joy. Auntie Joy, we want to thank you, Honorable. We want to thank you so much. Bashwenka zibona twenda kubaterera mu ngaro, bashwenka turabaterera mu ngaro, mutukozeje munonga. So mukako guma leba hanuya abirali munywani witu, so friendly, so welcoming, so easy. Twenda kumugamba ebigambo byatali because murabumanya owarabire na mukaka, especially me. I know her better. She has been so friendly. Ekyatwegeze n'okukora kandi n'okunywana akaja ngo nywane otunga abantu bakweki murakimanya ekyo munywane otunga abantu bakweki. So mwebale kuja kutuzikira, mwebale kuja kumuheza kitinisa, mwebale kuja kubaho mukama abaho muki. mwebale abo babajya bijukuru barakwera Uganda ruhango ngendo katwakire okugamba konka twineho omuntu uri kutwandikira hanuya amayago baramweta Francis Kagwarire urabine cyo kuyambeka nasigaha katwakire omukwe Haji Bombe
baffe mu ddiini yabo minisita n'omumyukawo ajati kanikawo abeba paliamenti mwenna bali wano famire y'abakirana abakunga bagezi mwenna bali wano protocol observed nyimiridde wano lwa mukulu wange ajja Kawooya atasobodde okukosa kuwaina musabye obusobaka bwe okusasira ennyumba y'omukulu mugenzi Bangirana mukadde waffe munzikirize bayingira mu nnyumba eno omwaka gwa 1982 Hadi Kawooya ng'alabya n'ifu oyo ng'akyali mwana muto n'amwegomba kyala mu 3 nebadugalita zikita ekibuli omukadde awumudde yagamba omwana wange abadde wa kyaki ate mumutwala ku busiraamu mugenda kukola mutya bamusaba n'atukkiriza tusamula Hanifa Kawooya oyo avuga omutala busiraamu n'atusaba famire yaffe ya ddiini omwana oyo eza eddiini mutaleka oyo bamusomesa eddiini twanimagga si mulundi gumu si mirundi ebiri ati baagala ekirunda kya maama wo kituukirire abeere omukazi munaddiini omulimu gwe gukola n'aweerezako n'abakyala mu kanso ng'akulira abakyala mu Uganda abasiraamu ng'agerirako bati maama we asanyuka omwana we gyagenze nakyakikola nga famire yaffe tufiiriddwa nnyo maama ono abadde atuzaalira onalaba Hanifa Kawooya ne baganda be naye muzikirize yekonalaba Hanifa Kawooya katono nnyo namulaba amaze sijja ey'omukaaga nga mukulu wange amaze omuwasa kotale gwe yanjagala nanjigiriza mmotoka nga nze mutwala ku mulimo nengenda neesoma neva ku ssomero ate nemuzaayo ekala ensi bwe yatambulamu nangamba te Dubai bakola ssente njagala osome ate nga bwokola yampa tikiti ngava mu Uganda Airlines nampa ne capital atandika okukola omukyalo byegatta ku famire yaffe yali wa mugaso nkakasa bingi byeyakolera famire yaffe omukyalo oyo abaana baganda bange abato bamuyita maama naye ngaate mukyala wange yabakuzanga abaana be netuzaala abaana baffe ne babeera abaana be bonna natababoola abadde wa mugaso mu famire yaffe omukyalo oyo Hanifa tumusaasira nnyo waviirwako maama we taata we nga yagenda dda onaleba Hanifa Kawooya kakasaba tebakumanya okutusinga naye emyaka gitumaze n'abaana 4 abadde mukazi mulungi omukazi ayagaliza lwalaba akalungi nakubira essimu nzampita kato oliwa ako kato olwowa naakafuna jangu tukakole omutima ogwo yagujja ku maama yetutegeeza ti maama we yali mukazi mulungi ng'ayagaliza ate ng'ayagala eddiini ye muzikirize ensaasire famire y'omukulu Bangirana okuviirwako omukadde ono abadde omukyalo wa kyaki wadde omukazi omulungi ng'atya Katonda we tusaba Katonda nnyini buyinza ono ebisinga yabikola fe abasiraamu tugamba twaba wa Katonda ate gyetugenda okudda Allah yamuyise era yagambye ekoma wano tuseera enungi gyakoze kifuke ennunuzi ye mu kabuli omwo mwagenze era afune ekiwummulo eky'emirembe banange tubebaziza nnyo mwenna
buli muntu gyavudde budde okwekera maama saasidde nnyo olalebanifa Kawooya ne baganda bo olw'ekikangabwa kya maama abadde abagatta ng'abaana okubeera obumu soga nammwe abagumye mu kano akaseera abongere obumu mutambule bumu kubanga ebbanga ttono fenna tujja kuddibwa Allah n'obugambo mumuzikirize kitalo nnyo ekyamaama oyo atugenzeeko n'obugambo obwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewale mwonzere engalo ndi mukuheza naza mwami wa government tukumanya konka twaza kubanza turazeho turageheza condolence messages then owa government agambe turahendereraho harabunza n'ibindi. Yes, wewale MC w'olunaku olu kandi no kunyikiza kutubase twalira obwire agokuba zimwe tubere twazakirireho nyekiro konka takazishomere munyikirize mbanze nsime Kahoya Honorable Minister Kahoya nitukusima owaruga kuno okagira ngeji kanisa ngekushabire kandi kanisa kakushabira bwara muje bwene nitukusima webale munonga kora okuni namba ubutumwa bwawe twabwakira ejini Kashanja Tweyambe grupu. We recognize the presence and arrival Right Honorable Deputy Speaker of Parliament of Uganda, Honorable Tayebwa Thomas. Yes, ejini Kashanja Tweyambe grupu tuje sigeho ezi miliyoni 2.23 kandi ejumukama wayo yamazire kuzakira bene hane bahasa mutesirondera Siyadora Kigara na ubutuma bwawe twabwakira na Reverend Masanyu na ubutuma bwawe bujya kumeza mu MC webale munonga ko MC abwechwekeje cyuwatwara chairperson LC1 arukwetebe kanisa sekamaze nyanjura abantu aba abiza tuzikiraho abiza kushendekereza omukekuru witu. Right Honorable Deputy Speaker twakwakira twantushaba abantu aba bagubireho hamwe no mucyara wawe ngo kumwisha Honorable Minister nanishaba Deputy Speaker kandi ayimuke ateke hechi muri twaguma tuchumurimira hapa twatwabagambire ngo kwije naja kuteka hechi muri mweno ejiniyo shaha uteke hechi muri chumpaho azo sibure omukikuru witu. Deputy Speaker yashendekezerwaho Honorable Minister w'ibyamagara ekimuri bariyo bakireta korampora bariyo batubekanisa Honorable Minister w'ibyamagara yamushendekereza hamwe na member wa parliament kutwara icweke kimpaha member wa parliament kutwara district ya Yantonde member wa parliament of East African Community Honorable Veronica na huya mushendekereza webale munonga Deputy Speaker webale kukora mukoro kumpaho omukyala Speaker niwe twakwakira yebale kushendekereza Speaker bayo mpizi mwena nanishabango mugaruke ekimure kimpaha
aho byawa Honorable Deputy Speaker abantu bingi biza kuzikiraho Honorable Nifa Kahoya Minister hamwe na bine nyina bito muri yawo mbaho twine Minister w'Amagara Minister Honorable Ruth Achengaroho narishaba ayimuke ahubera abantu Honorable Minister you can stand up for recognition. Honorable Deputy Speaker kandi Chief Muna witu twine Honorable Veronica Kadogo ubwo member wa East African Parliament wa East African Legislative Assembly na wali hampaha twine Honorable Catherine Ndamira no woman member of Parliament wa Kabare District twine Honorable Kemerembe Paul Chaka ubwo member wa Parliament wa Yantone District Local Government. Deputy Speaker ina nabara bari kuza kakaruhu ngwe batahire mu mwato twinaho woman MP elect wa Zimbabwe District Local Government Honorable Nambazira Florence Yerogaro twinaho MP elect Nijo wa Mahogora South Honorable Dezi Byuma Oswald Nawaroho twinaho MP wa Rwanda Honorable Pros Akampulira twinaho Honorable Margaret Ayebare ona member wa Parliamentary Mbarara. Honorable Deputy Speaker twinaho RDC wa Zimbabwe na weyija kuzikiraho mwana we Honorable Nifa Kahoya twinaho District Chairperson na wuti yarutumira mwana Mr. Nkaro Patrick na weyija twinaho Speaker wa District Local Government Zimbabwe Honorable Kasozi Elias Arwaha twinaho Chief Administrative Officer ninga shoto wa President Saraptwara Zimbabwe District na weyija omwame Elia Magumba Deputy weye omwame Chiza Richard na weyija our Chief Muna twine District Production Officer omwame Simon Byarugaba na weyija yera team Zimbabwe twinaho members of council Zimbabwe District Local Government bayebemberwa Honorable Faib Kishanyo we abakurembera Honorable Najuma Honorable Sebugwao nabande bari yo kumpaha bona bija twinaho PRO Public Relations Officer wa Ministry of Health Mr. Ilebiona na kurebaho mpo abakushiro kumpo bamureba TV mbona naha yijerizo twinaho District Chairperson wa Service Commission Zimbabwe District Local Government hamwe na ba commissioners bawe na kimanyaho mubona bija arwa hampa our Chief Muna twinaho Chairpersons LCs abarwangisiriza NRM n'aba LC3 bona baroho senyonjo yimuka ngo natware gombora yawe bitakuri tanisha bamwe na mwimuka ba Chairpersons z'aba NRM hamwe n'aba LC3s abona barugasemba buri hamwe na councils zabo Chairperson wa Katwe Mwaberubeka Christopher owana Kasenyi Madam Beth twine owaronta Krisenyo Steven twine na Zero wa Mijwara bona bija bona nabanywane bahona ni minister gupa ekyo kimanyisa ngora nabo minister witalifa aile cha kumanyisa nani shawa atabaragasemba buri bona mbaze mwimu Deputy Speaker bale abo bona barugasemba buri bija kusherekerezaho Honorable Nifa omukikuru witu Deputy Mutesa witu na wuti yatumira mwana Mutesa orutwarisha zirya Mahogora Zimbabwe District our Chief Muna obwire no buce nanisha bachi ya person LC1 ajije atwigure embazo zitu dere program gendo mbisha rutwari kichweke kipa abokuba mubuya tutayarisa Chairperson LC1 ijanya burawe urafuko mu bangu yiguraho ndakikemwe uyakire ababisha kukunga bakera beba I wrote a bishop amwirevye bahuri bona kandi amwera abantu ba government bona abija kwasa murengi
kusherekeza umukekuru waitu kandi umurongo umwanya gwitu umukekuru yatwadirire munonga kandi munonga yadwo muhabuzi kandi adwo mwombeki waburi kintu cyona mumaka g'abakekuru n'abakurusi kandi hamwe n'umukanisa munonga kandi n'umurangizo kona mugende turamusima munonga tino garukiro kandi mwona kuko mwaruka mu shonda zona zensi mukija kuja kumukwasa kuja kumushendekeze mwe tubatorobasha mwebare kandi kugira ngo mwagarukireyo ngaruko kurungi kandi twawakira kugira ngo buri kintu cyona icyakorerwa muri ugu mwanya nekiraza kongerwaho kugira ngo Ruhanga acyumugisha mu bintu byose mwebare munonga kanyo hitaje benshi abe MC kugira ngo ayongereho kugira ngo atwimukize umugeni mukuru baza kwiyongera gutera ibigambo gutumuriza bare yebare munonga bitu eje kanisa honorable speaker na yirya hapa aza yebe bishop tumutero mugaro muwe atwara mu service yitwa akora chairperson rero siwa ntakusiba yebare munonga ranishaba chairman ninga chairperson ari kutwara district ye ya Kiga kuyabariho aje agamba ari abantu abo mpabarya chairperson ogwe naija gamba hamwe na no wasemba buri aho kubana we ija mukorogo rero tukomezemo bito ogwe ni nyongera kwakira Kingisiza Murenga ko bari kuja kutuzikiraho George William Kanagizi uwa Kibungo basi ubana wogombaho ubana wogwe nuwe ndamurebera ho rubako kombaho yimuka bakurebe ubwo ni principal director wa Kibungo bus services zimureba rubutaho mbaho umuciga kashu Dr. Munini Murera na no mucyara twabakira Dr. Munini Murera umuhandi cyo no mumanya munonga murebe mu papara z'amahure na TV ngwere nawe yakaherizo Gideon bakinyonza bahinyonza obarinkai fine nalishaba district chairperson lero C5 owasemba bari bariyo wija owarikigano shati yaryo enziye kanisa ebembe batatu mu Ruhanga ba bishops na ba reverend sebo honorable speaker witu deputy speaker witu wa parliament no mchara nyabo honorable minister wa health kandi munywana honorable Hanifa kandi umurire munonga nyabo honorable minister witu Hanifa Kabuya nimwe mwena abeja kushendekereza mu kikuru witu nyono banyetankana bo Patrick district chairperson wa Semba buri nsima Ruhanga abo magara gumukikuru Ruhanga gamuhiye kandi ntumusima munonga ukutuzarire manzi y'umukazi honorable Hanifa Kabuya n'abantu bicweke ikintu basima munonga nimwe bari kutuzarira honorable Hanifa Kabuya kishaka tukorora mu kwamani honorable Hanifa no wanyu kunkaka bo witu munonga yabanyonsi yabona atuzire munonga kandi we deputy speaker tukusima no mucyara wawe nimwe bari kumukwata hamukono kwa rushikoko itwira ke tukushaba president Museveni yahereza honorable Hanifa n'abatwira abanyasemba bure n'aba Uganda region yona n'abatwire bwenco tukushaba turine imwe umbusasi kandi ntuzaguma nimwe habo wire mukama umugenzi amuhereze cyumuro kirungi we bari munonga yebara munonga kubica bugufu nanisha bo byo kumwanya honorable minister Nifa oyije oyeteruthi akiyenge minister witu there kandi akiyenge no yatwetere deputy speaker akaherera akachifu mona witu yebara munonga honorable minister my lord the bishop
Emeritus Kwanda Wekeji Mnani Weka Mnani Wanje Emeritus Bishop Katwesije mwene kanisa yon the Deputy Right Honorable Speaker Echimuchulire kandi na Bishop Kapzan Bishop niwe Katwesije wange isire Gambe bindi Mama Katwesije kugamba mazima amachi kandi twena tubabakigambiro ndaza ko believe our chief mona right honorable deputy speaker no mchara we nabana mukeji nabana banje nabajamu nabana banje nabana kumukeji murakimanyi tata niwe nakureba presidential advisor kanaji siko kwa tukurize ndagira ngo ati watagatirwa ranza kuturima watu tuhamire mwena honorable members of parliament owakabali naratira bwatai would have said something but protocol has been said my brother Bishop and that is one of the issues. Our mom was a very, very strict disciplinarian. We set the record 2 minutes, 3 minutes speeches here. So I'm not going to break that. Niwe na barumuna banje n'ababona twabaci. Right honorable speaker na kwakira n'umucara wawe deputy speaker kandi izo anatunga umugisha kwereka abantu ngo ahitari ni wori omukiga atekereze yacetegereza atagira wabuze kibuzo renda kukibuza muramu wita mukuru Dr. Munini ahitari deputy speaker n'umucara niwo bari ejo cyaho nyinero yabanje umukuru emyaka nka 30 ayimerere nawe aha nararanza baramu banje bagumize biba baragamba ko nkiwe tiwabihurira things changed long time ago ako baketegereza mutabani bagambe bigambo batariho tiwabimanya kandi utabibuza baranyeta anifa bangira ekanisa machetegereza amore is brief kuna biranda za kushwerwa bantu baramuzikiti of course nabo ni as usual ko kumamali abantu basemba buli banange mwe bali kujja ndara matekeze buli jomba gamba ni nobumwa wa mama obuso wa mama endalika ya mama smartness akabuza kati mukolechi mbamaze mwe bali kujja ndabakara kasanga tutuse kwanga mutuse ne mulaba tulifena na ndi musanifu. My Lord the Bishop, kuna directorwa was at that time and my everybody here. Bantu baramuzigiti kiburi bagambo barapu bagambe babaragatinda byetegereza na hani kwa mkono tumwatrachi ngo kugeitwa kwawa okwankai ndazakahe wa Reverend wanje Katwesi yange ita ya pepe aho ni hondi arihan yambachi twaza reception banu ta atizaba ebyagenzere murabimanya bari hano nabari hano. I am saying at the reception there are also two functions held at the same time. The Muslims here with their soda, the other one substation and chimal. Okay? So I'm very happy. I had broken. I want to thank Right Honorable Kayeba, your wife's good inspector. I want to thank Dr. Jane. Dr. Jane is standard. A ministry of honor women, 3 ministers women, and the 40 PS we have never quarreled.
Never. Because of her. The moment you steer, my good steward, and I thank her. And she's a very committed, prayerful person like my mother. Committed, prayerful. I thank you for that. And the entire staff, George and all my peers and I'm about to conclude. I will conclude with Maracheto kugira choko bujulizi no kwetisa. Hey, ndabatamara abantu mwena mwebali. Everybody came to me. Everybody supported me. Everybody from the right honorable speaker, from you, because you're a member of the family. Doctor, everybody, the ministry, pioneer, everyone. And I want to thank you for that. Mwari baba bantabeja tirabereka. I'm the person of the people for the people. But all the attributes is my mother. But it's my mother. What it should be? That is by default. Bishop Akawakete Jereza, Petron Denecha, my mother. I can't acquire. Of course, in a Vatican, what did they say about my mom? And as I want to Okorachi, Okweteisa. My mother, they have said she was a very good giver, and especially to the church and to everybody, but more to the church. She would hold, I think, like 5 Thanksgiving until I said, why don't you give other people a chance? Kandiwe, very competitive, but me, I don't have that. Karen, but I participate, I have her for Karen and Wamsingi. Not at all. Hati ndikuchete isa, Bishop. Millionaire. The next day, Araneta Anna, not a leaf. So she has gone calling me Anna. That's baptism kanis. Hati na hikakutira mama kawankabi. Na kwesente, tena zitwara mu kanisa. Entebe ya Bishop. Reverend, Kanabati, Enju, Ekanisa, Kashkuri Karia Kanisa, ndende enji. Mungaya senteze kanisa ni omusiramu hajati. Nazirahona mama kawankari. Ruhangani wari kuzikuha, I want more. And that is her. And I never, ever stopped giving her money. Even during the last Christmas, and I was out of the country. Mama rakundi kanisa ya tukizama kanisa. So aba basiramu kunda barabarambuza na yeshongora uranyeta paya haboka kakulira mu kanisa kandi ndi mu kanisa, and I remain in the church. I remain in the church. Umuntu izina nedini niwe, but all of us tudaliruhanga chi in the church. Chief Mwana ilotari gambao in the church kai wakete jebis in the church. In the church. As I conclude, mama echinenda Bishop echindi ku Okweteisa. Mama karashaba na hatarashaba. Why kari arashaba echara chimareyo yaranzo tari nawe atandikizina Anifa ana mukama muyambe tubade tumaze. Mama very prayerful kanda agarukamu ngo yimuke oshabe nako. So prayer echimaranza ndashaba mwati nenjura muraba mutarichi ruhanga naza concluding, because these are two things very prayerful. Konkanya wechinkora kubi njimandaza kugarika Kampala eshah tusha
nkibana neimuka areka ngene kwasa amenya ana wanje mama kutwa hendeye mu mutima akiba yamaresharaze asibu. So Natona understood this. At times I was not patient because she would take long time. But why she took long time? She was praying for us until this time. That's why you are seeing all of us here. Finally, my mother, not a single person, at least as far as I know. Oh, we are here to akarasasira mwena babara manyanguka bakora kubi akabasasira kare. She went peacefully, she went with that word and she was happy. Neime mwena hariho yashobizera ikutere sibo nko kumurarimanya on happy half mumusasire akabasasira kandi abirara bakunda. Nitwa bana abarakora ibi muradero bundi turataro ninge bitarabashemeza, especially nkanyori speed mutusasi nitwe turi abana mutwareki mutusasi. Iwe mama Jenina icyo washaba ndajamu na mama nawe nicyo yarashaba. Hata basemba bure mubade mumpitama Centenary Bank kagenda kukende nagenda Microfinance Bank ninagwe nino korabirira siwe kiri ndaza korabirira ndaza kukureberera ota okwejusa nabigamba mesho ga bishop nyawati nyine mwana konka tino oramanya nyine mwana tihari go bishop tihari aba baranyeta Centenary bankure ntanye bakuremo bururu naho niko ndaza kurebera. You have had another person. You have seen another mother. So where my mother has gone off, another mother. So including that is my mother. Once again I thank you and I'm so grateful. My mother karakunde NRM nichotera shimo. Na my father kari UPC aba NRM chairman. So mande bakokunda mama kazamu ilwaliro na guru ya toroka kitanda. Iwe tatambuzi ya temba basi uyishire kuterera musebe na maru. Nashanga mwigwarira tani. She ran away to come and vote for the president. Then she said, come and correct me. How did you go? I have finished camp. And my car, no other car. She even passed away. Very happy to know the president went through and they went through. When I was made a minister, thank you for everything, she told me we are two same position, me and her. Now when a minister, my mother Umuraranza, I am minister. Nechi, Kulitaraku Zaide, one position to be removed. So they are in a share, and I thank God for her life. Na ndaku mizamunga kajura karugemu na boke ijaje itemara manya kajura kagwa miki misa bebali kucha chali wonamwe njakusigaraho njakubawereza namwe kanisa bawulide byo mogede ati mwamara arabira muri mama mwatandika kundabira mu straight murabira litayega bagambire omukama abawo kisa omukama ampere mama wanje omulungi. I cried. My Fabaganda okabako katono no stopping notayo kati roots we nazimazeyo kati ndi mugumu tewachali rutenda na yuka. And I thank God for that strength. My siblings, thank you so much to accept what we agree. Short, brief, united, and we should remain united. May the grace of the Lord be with us all. Embawa zavanga sirenoha ebyo bishop araza kumaririza konkana nyine kubagambira iguru ni uragiye korera my mama akozireli waraja ngo atembera ari my mother gakasi buri umwe akorera iki
otakajunibwe atarugana atajunibwe bishop yagenda ngambiro tiwajunwa ekyo nakyo kiteekekahe mubihandi my mother would be pleased abesemba buli kyali fenna temudukanga sipetu n'abakutuula mwebale nnyo bona abanyabuzaale tulina abanyabuzaale from 21 districts Uganda 21 districts tumanasangurangani mulungi and everybody see everyone that's the love God gave us 21 districts my Lord the Bishop thank you so much mwana wanje nemekasikatwesije yenta kyakuleba naweija hatire kitwagambaho aki nakegumize urabasha kushanga naye ati thank you so much I want now to invite my sister and I'm happy you came because I've seen where I come from but then your name closer to Kayewa because he's the final person she has mentored me she loves me she thinks about me she prays when I go to the hospital she's the one whatever man I need she has taken care of me and I'm grateful I pray for what you are doing for me thank you so much you are not only my senior you are my sister and you are my friend thank you so much you have heard what I have said the deputy speaker is my son you know speaker is a position I am a man my daughter I love you thank you for accepting to take care of me in the grace of the Lord and the rest of you nimeviona nakulile vyote viandika my Lord Bishop and all the clergy, the Right Honorable Deputy Speaker, your dear wife, another microphone. The honorable members of parliament, fellow celebrants. I think let me continue even as it is coming so that we save time. My dear sister, Honorable Hanifa, and the family of the late Mrs. Banjirana Noreda, accept our heartfelt condolences from the Ministry of Health. It's been a difficult time for you. I recall during the NRM structure elections you lost a sister. And now our dear mother has also gone to rest. I want to thank the Lord for strengthening you and keeping you together united. And for looking after mommy, making 99 years, almost 100. Only one more month, she was going to make 100. Great, that's why we celebrate her life. okureba bwayisya nigashira busigweyo umwaka kumwe okusa imyaka igana yasigazayo umwezi kumwe okwisa imyaka igana
But most of all, the fact that she went when she's deeply in the Lord makes all of us very happy and excited. Kuchira mnonga okusima ruhanga bokujyangu yaba ayine emizimihango omukunda ruhanga. My Lord Bishop, Honorable Anifa is prayerful, but she's stubborn. Kama wito mukwikiriza Anifa ine okwa stubborn konka ali omukora kandi arakora kurungi munonga. I am sure that her son, the Right Honorable Deputy Speaker, will testify to that. Nateekateeka ng'omwojo weye Right Honorable Deputy Speaker naija kwija okukishongyera kandi akigambira abantu. And when she says she will remain in the church, she's very serious. Kandi kwari kugira ngu naija mu kanisa naaba agenderire kyarikugamba. My Lord Bishop, I have an altar in my office and she prays there. Mukama wanje Bishop Minister aine eitambiro omukaye kandi Honorable Minister Kawoya naza yokushabirayo. When she's sick, when she's stressed, when she's disturbed, she just comes and says, Jen, I need prayer, let's pray. So she's really prayerful. Yaba rwire yaba ari kubi naza wa Minister Rusa chenga kirango naenda ngo oshabire. But like she said, she's also like the late mommy, she's a giver. Kongako kuyagamba nawe nenkanye n'ogojensire nawe na n'omugabi. I recall when we were preparing for elections, Right Honorable Deputy Speaker, Anifa came with money to give me. She was going to look for votes, I'm going to look for votes, but she's still coming to give me money. And she told me that for her prayer and her interest are in Lira City. When I told her for me I'm going to pray for the people of Zimbabwe to vote you back, and she's saying I'm going to pray for people in Lira City. I need you back. Ewe mama kajirati namazima nasemba ule ntwendayo omwebembezi atukonkana balira ntwenda batorane Rusache. My sister, thank you for praying. I'm back. Allow me now to thank the people of Zimbabwe. Thank you for coming. And thank you for loving my sister Anifa. She had never told me her name is Anna. Now I'm going to call her Anna. The name Anifa, I've left it here. But let me also thank you so much for looking after Mommy. Number one, thank you very much for looking after Mommy and praying with her. And the rest of all of you. Yasima n'omurumuna okuzika ningasho kurebera mama kandi akamuisage lizoba ly'okusingula. Allow me to conclude. I also brought you a condolence message from Honorable Jim West. I give it to you, Honorable Anifa, 1 million shillings. Kandi yahendera na message ningashiyo ku obutumwa bwa Minister Jim Mwezi. He said I bring in his apology. I actually met him in person. He looked very tired and he said you forgive him for not being able to come. Yagira ngu yamwebukanira konka yararebe karuhire munonga konka mwe yagira munoza kumusasira ninga mumusasira boja mpiyeisha konka yabahereza miliyoni emwe ey'amayabo. Now let me request the people from Ministry of Health, wherever you are, just wave. Wave, wave, wave. Thank you very much. May Mommy's soul rest in
eternal peace. yayendeza mama ekifumulo kirungi. Allow me now to invite the Right Honorable Deputy Speaker to speak to us. Honorable Minister Silver Munga, my Lord Bishop Gadi Kanjuna Kandi wateze Mushaba Mzire wetu Bishop Kapesije hamwe na n'injire kanisa yona Minister Kunyanyazi hamwe na bagenzi banje ba MP abari muhati na n'abaronziwe abagore Senior Presidential Advisor Integrated Affairs Mugurusi Kanagize no mchara wa kandi speaker wa district Kabari King Caesar Bana consul wa Vietnam Dr. Mnini Mrea nashimira mnonga kura na mama bakinkerekire na n'abantu bakashambya na n'abarugaseba bure mukamasi kwisenya kamwe 99 nosima mukamu abo kwako peso tikuzabo oba wakura waisenya akayokufera wazaro nuwo wakura anytime nirwa so kwisachenda na mwenda wana nanye mukama yamsahaho ensinda ndabantaji kugunire aho ensina ndikunda za kwanje kugunira nisha no mchara wanje kandi ateri mami waino mushango oroma kutirije uwa buchere mushango abo kwa twabita mamutirije shaitano konka communication yitwa tungaba nishamu na so niko kucherera so mwene nyo yanga ndara munana yaho kwanje na gucwa na waije akuzuye kuna ikirere cyo mu paranga onebo Anifa Kawoya banjirana twabuganira mu komiti nashaka kipo eka ebyobo ngiga bwo mwitaka national resources nkaba member niho yagarukira kanyeta kanza yanshitamisa ataziwe uri muko wanje hawo kuba urashwera muharamu nisha nagarukomuka kunakireyo obuzare babutondoraje ihobe nabo mwana wiki kandi nakusiba yanyakira yankuza mu parliament mana mwe orijo ngata son kanje ngata nabe ngata yi na mbero mukuko yanyara ko kutwazibwa yanyegesa byona nangwa naroka kuteka mamani na kwa myaka 5 na jonkanye Zimbabwe deputy speaker wa parliament yampagira tazoza naterera na bigomuna Simba aba vice president wa Pan African Parliament so agumara rwoko yaraboko karetorora amanga ga Africa gona ariko ndakaruru agumara rugayo agisharambasaho twayikire byaza makavuyo agamamanzi gono koragareba gakaga kirindi gona Margaret ndamira Pauline akamperera munyanyazi bona hati akumwene niho story bizira muki so byaza makavuyo yangerere kiro nishika president yashira kanteri isimi 11 yanje kuzikwa nyanje omumba ndonzire ni brother wanje soto yemerero ogo yija cherezo konkane MP Musa semba ko ni brother wa president
aza okusodo na wali stable 2006 nkesimba gwa MP gwa Western Region ogweminyeto atiketi FDC sodo ya bugawanya rimwe yagiranye so yampaje turatujyabanywani so bona bando ndakubanonze najachi ana nashika marwasho tataza Roma mikana kisiyo mamikingsizana twahereze ono yobo anifa ya kero president omaka mugambira ati muzi nanda kumanya kunteganisize iyo made inero munyanyazi mweno yaba hino muntu kumanyangu na wazo wa Museveni kumugamba kubino bano no gamba busha ni waza kugambara n'ifoto abo kuba rukundo enkunde president ari kunda mu honorable Hanifa nkajireboka akijanja ati atata di mazara wawe hine binde tabetwaganira gwe bya bibiri byo mu karuru cyajat mazara wawe kunara kashmir romnonga atikoreki atabukati yangambira kuri agira ta South Africa ntimuzeyi hajire binde bitwakora ebebe bya kuri ya birugeyo ajabe nitatumiza yanyohereza mami nagambe halobi president ya mpesente na kwato muhanda na za South Africa kumwachira obwene 2022 na za South Africa na mwachira kuyarugire to amushabanga ariko mga Pan African Parliament abe minister akongana bwe kwakuza yo byamuteganisa na bwa ishanjumu ati nuwandira byo bwa minister bende bitina byenda bikakane bintu bya ndandika question interest konka okozuru murunji mami and we are super proud of you and I want to thank you Honorable Jem for working very closely with her and mentoring her as a minister okozuru murunji tikabona gizo banarimwe itewo ryo mu ntebe y'indimo oyo bwa deputy speaker national speaker kimwe mu bigumire ni MPs kubuza bibuzo hakabura abanduga obwire nibehereza bajya ngo nibashatu nibehereza obwire baherize Honorable Hanifa ku parliament obwire abarimu kandi agarukamu ebikwatine na government abitereza kandi takugumirwa na government kujakanisiza fro cyakigwire ecyo kurebera niwe yayemerira fro akajya munitekwa kureta tape machine akajya ndi minister mu nyimire sente konka kamba gambe umurimo takarwara ga cancer nuwari kumanya nuwatakumanya bwaci kishime kwanti jiringi machine ati nyunda je rire ndakirabira so nenda kukusima kurani ronga kandi sima umchara wanje umchara wanje ni wakumubasa aro bagenda kumwe umwirado itare mukamare sanjari giti ndajabona akabari gace kweta akakuba bimpingo agenda kumwitare baza kumwitare umwirado mama karaza kushemezibwa president we yamburiza atagenze noha namja atagenze no mchara wande ajya tukamba shabi konka ba doctor kuti bakambuza usonde nda kusima ntabwecho kandi family yona nashimira kubareba habo kwantwire na mbarebe abapani byinji ebintu yendagana na mami turakora kumwe turatereza konka ndajya kugira kire nje mbarebeje tubugane kumwe mujumuka tuganire tubateze nsima abantu basemba buri mbasime mwe bari kutukunda mani ahoba umuraifiye tihi nekinde cya focusingaho urugira family
ni Sembabule na wazo wayoka rokombekire Kampala niwe muntu orombeke akajata aha abantu banje basembabule bija baradyamye abandi twajangwa otakari bato makagitu kampa konka we owe yakahigura abasembabule mwe bari kumukunda mbire takizire konka ryo kwijayo ninza kwijayo kandi ninza kumukwasa kuraninga ekyo cyane omukushaka konka mushabere ngaruke mbanze n'aba deputy speaker w'inama bishop abantu babe barambuza ngo kanshi ngo babe biturebera mu mahurire no muremu umwe amwe speaker ajya mukora musimba ajya mkusize ubuno usasibe I'm 100% sure kugira ngo NRM government and NRM party will bring the speaker and deputy speaker of parliament. This thing which I've heard of my brother Mao coming out, I was a best man. Omwami Mao ni way umuchara wanje metro ni way. But I'm very sure. I'm very sure. Ngo, if Mao was the president of NRM, okay, he wouldn't give a position of the speaker and the deputy speaker to a non-member of his party. That would be suicide for your party. That's non-negotiable. As negotiations, minister mubagana bihani mubagana konkebe birho decision nkuru yo kurwaninjira ho government asiyo okubagana na wakaja na wakumabanze yazo mukoka CRDP aje kujibuza atumanya turitu nyonka speaker na nyekanze kwebuza ariko ka CRDP boku mugambire binshi government yagwa ashibwe kindi wori president nogira ngo nyowe namba by the way kandi ekinkwena kwanza nakora clear niki and only one if I know this will be very critical manya kora heze kuje kora biterezi my senior brother Norbert Mao, the cooperation we have with the DP is a cooperation which will come turajachira munonga itonkaba NRM and will be a great addition to parliament. Konk have interview ku opposition ezeze nkureze zitubikire is very critical for running a government. Ezezo nizigumu mukokasi habwachi members ba kokasi yatwagira ngo mutere ba flag bearer then tuchikom parliament okaja ngo noza ku negotiatinga muyurgo to negotiate ngo nimituza tujitiza handi bani matina numi eyotaptiza abasemba bretikwe ona NRM so nyoni nsima kandi ni shaba kugira ngo imwe ba MPs na ona minister ba MPs abasya muhamirangiri ya NRM kandi turemu twakuma NRM twajikuma munonga hajira position zazabikirwa NRM orabe nazenda aijo mu NRM ataka buri kuringurizo mu NRM akaja kandi omkuringuriza kwanje ninye kwenda kora ki so nituzakagira right honorable Anita Among. We are going to support the right honorable speaker Anita Among to be a speaker of parliament. And like she emphasized, she has been making it very clear. She wants to serve her last term. Then also me, I serve my last term as a deputy speaker. I serve also my last term as a deputy speaker. Konga kandi takajira mgeji ntubanza twase chwaringeji ati nyowe nawe tubyatike temwe kandi kibiro umuntu ngo kubanza umugusinje kushanga speaker na deputy speaker tubatireho kuyoma
president tukumuteza mutwe ubwabwira kana mirapana deze shaka kana mirapana debenda kwita no muntaro yonkanzo mu state house nishanga speaker ryo mu rume yeye deputy speaker ryo mu rume yeye zero waiting rooms konkati ntwatishita mu rume bitwijo mu motoke abo kwechikuru ni hanga na nechibina chitaye nayo kandi mama kaoya nichari kutushaka mama nifu mumcheti njijizire derabi na ashapna gumwe tugyate rendebe tutigumea hii nebyo byinji ndenda kwendera ndasima abantu ba Rukiga abo kajya NRM kandi mukahereza president akaruru kinji munonga turamanya hati ebituriho ebyentunguka ebitire hamisho nibyo birakwatireho konka kandi kuni yakahura mukagera yo politics zenyangano imbire nare birene shana za video harimo no kutemagurana hazecho n'ikindi kibi muno mwareta muna nebye dini omu parlamenti titukutera omuntu ngwaza kushomesa kuri naraze kutendereza naraze kushoma dua tibiriyo mu parlamenti mtuza kuchika mwijana no kushakire byanga byana so wara wakwatira mugenzi wawe umuhoro barudikirizo mbya NRM ndabashaba mugarukane mbe nashabire ndaza kugana abebembezi banyu abo kana president bire twakigambireho ecyabire kuno konga kandi hinena nabashomeye kuba barahoza hinabindebire aronka nisaba diko niki ubakozere kubi ubatire uba nga hatishime kwa turashika revenue none ari umuntu wedini ushawe ndafukama konka warebiwe n'amani go kumutera indamanya bakuni mana himuragi so nabeshengeza abantu barukiga mugarukane mube bamwe bururu bwire tuyije mu tugarukanise abataka ebyo kombeka kora ikabwire bwo kombeke kanise kibara kucwere ujenda kutwira yo no mucyara turafuteye icyo konka mazima ndaba ndasa kuba nagamba konka ndaje mucyara wanje agambe ikigamba aho kwana watu biratambura na mami ijo ganga rengo Doze msente batogeza bushaware bitini sabutwine turabona mukama wita simwe ishasha nimwe omukunda kobo obukuferwa mama witu. We stand with you in this difficult time. Mwami we wale kunkunda mnonga nitsima mnonga iwe litukunda, we shall love you for as long as we live. Mukama abapero mugisha mwebare kaka kama akumzeje kandi mami namanye myaka yora akwire kujikaho kaka yasetinga benchmark so ekikuru katwe kwase mukama Honorable Sodo yatereza miliyoni emwe aha omazika kandi Honorable Mukasheshe nabenda gamba na mzeyi ajangaza kweterera kandi yatereze miliyoni 10 ezo kuyamba omazika baza kurangu zahika kandi aba Minister of Health miliyoni 5 nabwo zo kongeraho kandi ito bya parlamenti no manye byitu nito tuma bwitu bya parlamenti nito tuzatekaho miliyoni 10 akuzika kandi speaker nawe yakonje miliyoni 5. Dr. Mlini muli arasha inakenda ugambaho
konka Dr. Takizire man nanena ngu speech yanjye no yabandingwa mazima kurugamka honorable musasizi abo kwani weyine ndetse za government ukezi ngundo zitwara bamu yene president yaraganisize ije my brother. Mommy, I forgot to introduce Aunt Robin and Mommy. They're here with us. Yes. Aunt Robin was a matron to Aunt Joy. Aunt Joy was a matron. And Mommy. Ngeno kunagambira mu speech ya deputy speaker kangezeho kugamba bice amazina ndi Musasizi Henry MP wo mu Rwanda kandi minisita w'ebyesente kandi kunuya muri Kashambya mawe niyo yazigwe Bucundura Rugoma ndi mwara w'abandari ba Nyarushanje naje hano kusasira mugenzi wanje Honorable Hanifa munywani wanje abo kufeko mukikuru naje shererezi ebyitora bimaya turatwino kunoku konka nashemererwa kugira ngo nakwikaho nayemereraniwe mu byo musasa Hanifa nkozera nawe myaka ihihi 15 kandi mu cabinet namara nawe hihi 5 no mu cabinet turaturi mu binje harahora oramanya ngo waba ine cawe orahora oheburo tazo mbagire hageche oya inecheye na wati mpajira hageche when Honorable Hanifa when Honorable Jane Ruth Acheng n'abantu abunda kora nabo munonga mu cabinet kandi warura deputy speaker agamba ngo sente za government nito tuziriho konkrita wa finance next turakora ito turahereza zindi ministries rero zikora imirimo ngeno nk'ebyamagara Honorable Dr. Ruth Acheng na ba Hanifa bo barakora plani batugambira bibarenda gukora icyo tubahereza sente baze gukora ngena abanyaruciga mwamurenda amarwariro murabuza you ask Dr. Jane Acheng and Hanifa Kaboya when they approve me I pay na nebyo humura umukikuru ruhanga yamuhira amagara okumaliza imyaka yona yakorora na barumuna bawe ngeno no kumushabira ngumukama amute ahamuteka teji. Dr. Munini, I'm happy to see you. Kandi Dr. Munini okuni mnywani wanje turakira kugambira simu, and I want to thank you for carrying our flag high in the diaspora. Happy to see you. Honorable Tom Kagangambi Washim akaraba mwana opoze dogo konkati na wale mu bitwiremo ngena renda karuruka parliament kugira ngo atubere deputy speaker na right honorable Anita Mom abe speaker ngeni cyo tujyaba movement eseke ragamba nico turakora ngeno seki yamazira kushitama yahinguza right honorable Anita Mom ngo abe speaker yahinguza right honorable Tom
Thomas Sayebwa ngo abe deputy speaker. Ngani tugwitu kaba members b'ekibina hati n'inkembwe zibawushiriza ngutuze kukwata ki ngeno hati itwe Tom humura ogusigire no gwitu. We shall mobilize for you until you win. Na kuruganda checking a list twatwahise aba members bishatu atanu na batanu konka twine kuba twahise uwa bishatu nshanu wagita abama 10 turatwa kwatanga uwa bishatu kinana ngeno rero twine ba members bishatu kinana rero diso singwa karuru yotaga mu politics z'ekibaro ngene chibaro chawe Tom na Anita chiraruga muki humura we shall do the good job when the right time comes kandi without being selfish nabweniwe ejimodoka ridika yaberija kunu kigezi turatushemeriwe ngene jontebe nitwe ngabanyakigezi turagera kugira ngo nibugumeho okumuhagire mwena mushabire mushabiri tobara kamuterera aho katumu yabariyo arara tujwecera ngabanyakigezi mufarame ngene jontebe nayo turagera ngabare mnonga umugenzi mukama muhereze cyumuro cy'umuntu webari mnonga my brother Musasizi webari mnonga kandi enaremo president SF na president yagaidinje ni master stamp chamaji my lord bishop nenda kugambira nkandi Canada so waza Canada barajango muri Toronto yabo zari remo naro zari remo Dr. Munini Murera Aurora Munini kuriya ni celebrity wa mani kaza yo no mchara wanje twamutaya ira twatambra I think twetorore biga batororo abijere turaganira yanga kitu so nashimira mnonga murebaha reka bari we yabyenda rasingura mami wagira ngo inde kimure kwara heze Dr. Munini Murera yakwereza wagira ngo inde kimure ndakora ka family. Okay, so nyowe no mchara hakimurenda contributinga tuza kubatera ho think mama jamenda contributinga kanisa yes tuza kuteka 1 milioni 20 omuzina kyomuki yebale munonga right honorable speaker deputy speaker abeka yabangirana abeshemwe mwe n'abaryaha bakurube dini bishop beitu abebembezi ba gavumenti ejo kubanza kambegambire hano timbi hoka bya dokta ebyo bitinisa baragamba nyora munyetingendaga ndi hano yankamukwe wabangirana ahako kuba mukuru wanje James Byaruhanga mwene Murera ndiwe ya turesero mukeji obu yashwera Alice muhara wabangirana aze yatumukazi murunje ogwe no mukazi murunje munonga ibulunje bwa misho kusha nabwe buri muri tugureba bito burunje bwo mutima no kukoza ejo nico cyangeta kungana shawa deputy speaker akagisha ko kubaramusyaho ahabwesho kishatu eyo kubanza no kusima mukamaro hanga otubasise kushendekeza mazara munyabinja b'imyaka yitu tibakiribona mukuru wanje nangwe nakagenda mu 2012 konkito chino mwise kubaho tukamushendekeza no kusimira mukama haza ukuba nabwe babaza Yesu Kristo taruchi ngamwenu owaba nashoma message yo mukikuru witu yagamba kantu haza kankwata yagira ati eine myaka 82 ati ajyo mu rugendo
ate ekyo okunakyetegereza washanga okugira emyaka 82 nikyo kiri kumanyisa ngu ari omu rugendo kuhika muheru konka nyewe kambagambire nkashoma obushaho special day yanje ni babies orugendo noruzamu waza mu nda ya nyoko nibinja batari kuzarwa nibinja bari kufa bamara kuzarwa so twena turi mu rugendo nahabw'ekyo nitwentenga nituteekwa kweteekateekera eki kirahari mazara tukamanya yabo ratahi haza hikora botajunirwe wazahe mugenzi wanje nyewe nicyo ndi kubahereza message nkuru no kureba ngo wayeha mukama wajunwa nyewe nkajunwa 2006 kwezi ko kubanza 1995 haza ndiyo musisi beitu yesu no mujenu wanje nimanye hindi gusa ndiyo mu rugendo nimanye hindi ruraherera nimbashaba mwena abatari kumanya mukama ko mujeni wanje umwehereza bwo kuba ihariho umuhando kuri ensonga ya kabiri kugambe neibwe leyo kusaba abebembezi kandi abebembezi b'ihanga bamwe tubari kumanya rukiga munyikirize mbagambiro mu rujungu. I want to thank you all for the work you have done for our country, for the leadership and the development that you have effected in our country. I would like to suggest that our mother's final gift to us is your presence here. And I am so grateful that in coming to see her off, you drove along this road from Muhanga up to here. And I am sure you found that road in really a terrible sorry state. And I would like to ask you, my dear brother Soto, that His Excellency the President has told us before that the problem with Ruchiga, we always sent the wrong representatives. I am happy to tell you that the people of Ruchiga have sent Patrick Katabazi, NRM. They have sent Sylvia, NRM. Arinito, NRM. In fact, all of Kuchijezi district, he has sent NRM. So, on behalf of the family and all of us, I beg that Mr. Deputy Speaker, honorable ministers and members of parliament, that you really make sure that this time round, Ruchiga gets good roads, because those roads will make a big difference. And the two roads I have in mind, Muhanga through Rushereya, Chisizi, Kebisol. The other road would then be Muhanga, Rushereya, Mparo, Nozi, Nyamweru, Muko. What you will have achieved is excellent connections of key areas that so far have been left behind. Once you do that, leave the rest to us. We shall develop the area, but we need my final point that I wanted to share was that, to me, Deputy Speaker, you are one of my bosom friends. The Speaker of Parliament is my friend. Many of you in government are my friends. Though sometimes I may disagree with you, which is healthy, I support the work you are doing, and I pledge to work with you to accomplish the best for our country and the best for our area. May the Lord continue to bless us. May the Lord bless you in Parliament. May the members of Parliament make the right decision, which I hope they will. Thank you.
Robert Munonga, as the family comes, Honorable Paula Tuyakayo, ija kuzikira Honorable Minister, Ubukurugar Kunjiri, kandi Sembabule District Local Government yahereza 1 million amezi. Protocol, it's Atomana, once the speaker said, we wouldn't go back. But for the church and the good of our man, and we thank you, Right Honorable Deputy Speaker, dear wife, for the contribution to the church. You have made my mom here, even I'm happy. We are happy. This is the only gift we could do. I think you heard me complaining that she was taking much of my money. I want to tell you, on top of whatever we have collected, because it is Mabuko on behalf of my mom, we are here. We shall contribute 10 million in cash on Mabuko. This is Mabuko for mom, and we are paying that Mabuko to the church, and we complete. We continue that. God bless. Time is not on the side. Yeah, I just wanted to add that we are not only talking that mom is a giver. We have also to give, to indeed confirm that she's giving and building. So I had received some message asking me, what about that? Now we are saying that Anne is doing what she has said. I am giving 2 million towards the He add on that 1 million towards the construction or roofing of the church. Mwanza kusasi obwire bwaje konkani murebe echo kizingi rero nyine ho munywani wanje kingisiza harwanga ni mulungi ruhanga ni mulungi rero nyine na family yanje Flavia mwana muri muto wanje nango orisho kingisiza orakunda naenda kunda kwa kama musasizi hawe bari kwica kazi kamama tombeke kanisa Bishop nimuza kugamba nicho magara batuha na nabakizire mu gino kwatura kandi ndeho kanisa tujombeke ibindi bikurate tombeke abantu bakasambye muriyo mwe bari kunda ruhanga mutere ruhanga mu ngaro munonga kandi mutere wabo ruhanga yatireho ngo turabyemo ibitekateko byitu bihikariki ruhanga twine bishop katwesije twine bishop ahumwire ko mutarabahengaro byo ruhanga tarakora wenka ibintu arabirya muki mumutayi wawe rihiniwe mugambire tiwebare ibyo ruhanga korarizemo oti kandi ibintu byona byo inene byoha namagara go inene goha ngene utarabasembyeyo nyewe ekanisa minza kugishaka Bishop naza kumpakire baruwa mwamara kutahe byoma ninga mwamara kutahe babo Sisa wanje Anita ni waragahisyaha mutagira ubwoba aho Bishop ari ruhangana bagizire ki kandi hariho ba Bishop babiri mwena mwino mugishaha Amina ruhanga bagarurize ibyo mukorire batongeraho dora bishatu ezo zarenga miliyoni mbona yobosode ziyatereza mayironi mbona yobosasi yagohereza miliyoni 200 ese byuma zahika itwahika rero tureta amakuru
Munchirize mutsari yo mukanisa Zaburi y'igani 16 urugero rw'15 ngira ngo kufa kwa bari kwera ba mukama bako buguzi bw'injo mishoge muterero hantu mu ngabo turukushira gukora fundraising aha rufu konkechi chayerete echi tukachizibira nambweno uwo kubine message nubwo tarakoreso muzindaro giruko wahandika obitwoherereze niturara twabiranga munchirize nsime mwena beija kandi okushira munonga abija bashendekiza aba family Honorable State Minister Anna nanye najenda na Dr. Ruth Chiatekateka nanye nabaga nkugwire ninkweta Anna nkukunyoko yanakwe tukusime munonga kuba umuntu w'abantu mu muterero mu ngaro aza abantu bakisha kandi kubija batwasa umuryo bw'uburyo mwena Deputy Speaker munywani wetu, we want to appreciate you, want to thank you okwichereza kuba umwana muri gishanga iwe no muri girwa wawe kandi ebi ngoko bakweta ngo uri chief mona byona byaruga umukwija kwawe tumanya ngo muruhire mutwiro muri cyambo, but we appreciate you coming. Twaza kugumeza na service egi abari kwereza mu muherezeyo n'abaraze kwereza bwa nyuma konka twaza kweshongore cyeshongoro echa 2028 usinje wese abantu be twemereye buri nkomugera rero twakira ikigambo cyo kuburirwa be tusime ruhanga bwo kuba iguru yaryarete bicu ninjira. It was a sign of blessing for Noreda kugira ngo yayakirwa konka ruhanga yatugirira je iguru ryagaruka ryaterera mwe mwemerere tweshongore cyeshongore ejo twakira ubutumwa Osinto buyesa Osinto buyesa
kugira ngo ubushoborozi bona ibigambo bitwaza kugamba oba ariyo wabicencura bibase kutugumya twena ubwatwe yongere gukunda no kwereza Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Sebo omujeni omukuru kandi mukwe wetu nagira ngo turakunda urura kimanya ngo for sure wabona inkaha turahura dushemere kandi turagambaniwe turabatende ko nenda kutabarusya abebyo butegeki abarabiremu n'abatarabiremu kandi mu manyengo ruhange ibintu niwabikora kandi abaramanya umugenzi w'amafu wo mu rubanda atakafuire ukaza yo kumushabisa ndi Kampala kuna murebere ahamisho yareba kunagira ubwoba akakanda mureba aragenda yangira ati Ruhanga tashobya nenda kugambira abegika Ruhanga okutwara kumukekuru ageje imyaka Ruhanga ndine cyashobisa kandi Ruhanga asimire ngo mukekuru agendera araburayo less than a month akayikiga konka bamusasize bonaribo babarabara you come to the nearest mureke kugira ngo yahinde cyenda na mwe yahine ngaye igana you correct to the nearest omurejika ninengo bunyani n'obuzari Dr. Munini Murera ebi yaragamba ndio mu buzarogo suru alisi kandi alisi obuyazo mu makaga Murera abamurera bakaba baratahananye na Kasebo ubona bere biprovost okwendiyo yataye numma kandi okwihovu nabandi nijani mbamanyi namwe kabandamanya na Joy kare abo kuba my sister akarashoma na Alice azari warabashombesaga yazo abantu baba barakureba batagira ngo barashomesa handi ndikayazo kandi imirimo yawe kabangire bananta yayire my sister kandi na Alice nenda kusima umizina rye kanisa ahabwo kureberera umuzeyigo upatanisize na barumuna bawe kimwaci ndamanya umufamile yanyu no kupatanisa ndamanya murakundana ndamanya murakwatanisa kandi nigomane gumwini hari ibigambo binabatebekanisize konka bwende migambire y'imwagamba yabere na muzebi nagarukamo kushanija kuvugana na Hanifa tubiganire bimwe tenaza kunankadi iruwagamba tinda bihakabisa abo kuba kandi kiburi ubu wabitu shaba kwisire ndabamanya kugamba kwawe uramanya ngo ukabyenda no manya kusipige ubweshikuru munonga kabadi umuzigiti azabandi bakatinda kuzama kokane ndakusima basemba buri katoliwa yayogede muganda wa buni ariwo njagala kumugamba yayogede tubisimu mwebale kulabirira muwara wafe okuva luli n'okutuusa leero abeesemba buli mwebale kutwagalira
umuwara kandi mwe bakashambya abantu bakashambya abantu barabasa kugira ngo timura bagabo abo ko baguma bari musika baka abakashambya mwemerere abakashambya mwabare kunda okumukeiko akabatende bwanjiro ahabwo kuba nyowe kamumanya nk'omujunwa ndatandika kumanyana n'abo bana be kandi n'abana be kuyeho babyewuze ebimama yabeera bagambiraga barabimanya nangwe enu hariho ekya bamwe mwamutakamanyire nanahwehorana n'omushaija oriya fast born ningasho oyebembeire kati omukyara we yaleka yemerera aho omushaija wawe aba omushaija akanterera esimu ebiro ebihwire ati ndenda ngu ijobe bukoto eyi nabeire nkoreraga nagira ebyantegariza tindaijara konka yaba mwagaisirwe munyerekere fitanda zanyu bakagaitwa nabwo ekyo nitubakira omukika ky'abagaite omwizina rya tateitwe n'omwana n'omuyurukwera linda ekiwakwasiibwe kaza nshonga yatureta ogu munywani wanje naza kushoma orukiga muzindaro umuvuri kurugo mushama ndakuretenga nange ndayakwishyura kuyodera tegarisa bitabo konka tendeshonga ronda y'ubabiri n'eshatu rw'ikumi na rumwe ekigambo turakishoma muri Job chapter 23 verse 11 watch book Yobu esura ya 23 urunyiriro rw'ikumi na rumwe ekigere cyanje kihamire omukirari cye omuhanda gwe ngugumiremo tinagutishwa kigarukemo ekigere cyanje kihamire omukirari cye omuhanda gwe ngugumiremo tinagutishwa nibyo bigambo ebirenda kugamba akugenda kwa munywani waitu Noreda ebine ebigambo ebyagambirwe Yubu owuhanga yahereye obujulizi ngo ayina omuntu omwesigwa utakamurwaho owamuhamireho tubasa kugamba the same words ebi ekigere cyanjye kihamire omukirari cye omuhanda gwe ngugumiremu tinaguteshuka. That was true of Job in testimony. Aba bana b'omukekuru nabo barahamya ngu nyina wabo tateshukira muhanda gwa Mukama. Omukekuru abagamba bono n'abatagamba baramuhera obujulizi kandi nanye ndabuhamisiriza ubu nabereye bishopu w'ubureberezi ubu 98 esa January 2014 kaba mbareba weneiba bari kuda n'abantu bakuru kaba mbareba bari kubawera ko kumwana mugamba kaba mbareba ibombeke kanisa
iri mukishemura hambuze mukaba mbareba umutegeka abana babo kandi mwamurarebe ibice mirungi yaba n'imirungi iryo ko kuba nifa yagamba n'ingahana n'iyanye kuko ibice bibi n'iyabo abatashumirwe icyo ndecyabo kuko nyina akabagambira burungi bwo kujura wareba ukumukeiko ruhanga mugirire imbabazi kumara imyaka igana ntabwo kuba akahamira hari mukaba ecyetengo cyanjye kandi n'ecyetengo cy'itwe na kihanga tutega kuhamira hari mukaba umwana wanjye sodo nkaba narakubwineho kandi nashyirwa bwo gushobora kureba ukeruka kureba nyarurambi kandi nashobora nakureba na hamwe nenda gutuma hari mukuru wawe uramanya ate narabo muri ukwetida gutuma niwenda umugambire ngwitwe tushemererwe kureba ubusinguzi bwe abwengekereye mukama nshurira kigamba n'abandi ndagira mu kikurire kandi ari kugira ati mukama ni watubasisize bibyona kandi we turayebembeze umucyasha ekitwaza kuzamo. My prayer, let God have his place in this country. Ibitekerezo byaitu n'ebigambo byaitu n'ibikorwa byaitu bigume byoleke who we are in the presence of the Almighty God. Ahabwo kuba umuntu akunda ruhanga arakunda abantu, umuntu akunda ruhanga arakora ebirashemeza ruhanga okukira okushemeza abandi. Ebigambo bya Yubu ebiyana atugambira ekigerekeye kihamire omukirari kya mukama omuhanda gwe agukumiremu tari guteshuka n'ekigambo kikuru munonga. Imwe abari elect abarenda kugumizamu n'abakyagumizamu by the way. Abamwe baragira ngo kutwabuteire ngo abandi timucyagumizamu mucyari yaha kwisameyi ko wishe mwe deputy speaker mwe mukine chance yo gukorera ihangere ari ruhanga uri kutukunda ari ruhango turizire akabasa abebembezi beitu kurabo mu karungu kurungi mwe nkate mwazakora n'ebiruhanga yokoze mukunda abantu musasire abari kubategagisa urondo buryo bumwakora kugira ngo twagarukana k'ihanga turugo mu bwangane uriya nyakwegendera kagiraga ngo abangana tibagiranye tibakanya. My prayer is buri muntu ahurira ino usinge n'ubugwaje n'ubwarabe kitabere ko kuyabina yenda uburya uruhanga ene kinde cyakuteka tekeye ruhango murungi natwendeza umugeri ihanga okuhama omuriwe rero akakore byitu obunabeire nkyali in office kabangiraga kugambira abantu ekigambo natorotuira ali munywani wanje omuri Amerika kiragira ngo wakorera mukama na mukama arakora ibyawe. And I want to believe that works. Ukorere mukama na wabakorere. Omuzaburi yashituma mwende yibatushomera turazeyo bandi bagamba ngwebere bitwine nibice umunsi kandi itwe turahingura nk'abagenzi beitu. Dr. Munini yakigambaje mureke kugira ngo
ab'emyaka mingi nibo baragenda. Every one of us, you are a candidate of this. Okoli nokole ingana, abato n'abakuru, n'eminyereto n'abato, umanyengurufu, yotera nugwa, erakutwara. Konka yagire kutwara, erashango ryota. Ngweno kumukeiku. Ekindenda kuhamya. Na munonga care of joy. Abe ajomu rwira taratenga bisa. Abe ajomu rwira taratinda kufa. Abe ajomu rwira yaragira ati mukama yayenda akanyeta ndataha. Itwabe ishemwe. Tumanyaga ngo oweitu no mwiguru mukama yatweta tukabirwe twetekateyikire turazayo. Mwene ikibuzo kiragira ngurufu yo ijaka hati, are you ready? Urenga hinota kagarukenya nawe uragira tukamanze nashemeza no ndenda kushaba uruhanga atugirire imbabazi tuture twetekateyikire. Umutabo Lamentations okutonza chapter 3 verse 24. Ushomere ngurumiri naeza mushabo ushomere n'urundi tumari. Chapter 3 verse 24. The Lord is my portion, therefore I will wait for him. Shoma. Omutima gwanje kulikuzira kuti kama niwe mugabo gwanje nico ndimutiriraho amasiko. Mwenu sebo na banyabu na mnonga wa family amasiko ganyu mugato buri mukama wabaheire omuzire murungi bwo kandi mwena muramugambaje kunambaga ndagagira ni munde wamura mugambaje muragira kuko mama katukuzaje basi aho nomwe yagira warashwana nyina yabura bone na hati wa muri borako bonire basi ubu yakuzi abone kandi kubonera kwe nuko munda nenyuma wenda shaba umutwena aha muheru base kugamba icyari cyukuru baragamba abishukuru Ronaldia imisebo ya kabiri shura ya kana utabamush arwakata n'urwaka n'urwamushanzu ibyo bivuga mudena mu bendereza konkiwe oye lindo muri byo atiye kigambo eshiri turagambira bekeji binomekeji bimwe abija kurushendekera ikigambo cyajya mwerinde sasi okoro muri moko kwawe urwa mukaga aha kuba nambwe ninyowe ndi kutambwa nk'empongano y'ibyo kunywa eshwa ahitambiro kandi obunaku bwanje bwo ku rugo munsi bwirire hihi ndahamya umukeikurogu abasibwire ngwino kurwana kurungi abasibwire kandi yabagambire ibigambo ebi orabe agizire ngo bihandikwa akashwaro kw'abana bajoire ayorekirwe nibyo bigambo byo mu mukeiko uwe obuto abatizibwa bakataka bonero ko
n'umusharaba amakuru gacu go kuruhati ogumorwa nereki na stani nesi ekyakabiri mbere z'urugendo rwanje urugendo uruhanga yamutereyeho aruherize je arwendo kurwana kurungi arinziro turagambari revival ekigezi eyatandikira ogwashitunetano ogu ni historic n'omwe abantu bandize omu byokujuma n'abari aha abajunirwe omuri ebyo biro ishe wakurisi nkambona hashiterane Rugarama ebakomuzinga ruchega ntabwo kuba these are facts zo kutagira ngo turabehere umuntu nyonka ikaba rwo mu kiterane Rugarama na rwo musheja yimuka gamba Makama wita siyo asimu mno mu biro bya revival nkaba nyine myaka 10 ubwo kujuna kwatandika handa baba na kweta muno kutukusigwa dr manyo muno kujuna kweta kutukusigwa yes ubwo bwengeyikiriza no kwisezisha ha nyemerere mu kushuma kwanje kunaya kidiki karesha aziriyo twatresho burakaragira ngo omukuzunga ngagira ki mwene harabashe ngubiro bya revival ari haberize ni bazunwa oralo nanye muntu akazunwa ebiri 10 okwe 12 rukuru rwenda kaga netano na hati nchamalirire kugumiza ngo mukuzunga arabazunirwe wereze kuko nabara bagira kinyoka zunu kadokta mlero waza kutugamira mukuzunwa ngagira ki yakumamu urachimanya kitandiki ayemera okujuma nakusimba olubanja okujuma yakumamu abishemwe na munonga ba family alimwa barazuma bakagwa ndabamanya umurimo yoni mwa mwajiri Muhammad kwa kama kando kwa karajenda alina basigata tino uyaka timura manya byabigambo ebyatumire Isaya yajunu ngomwaka uziya yafereire mu kareboha kareba mukama ngwenu mama yagira okuzunu wanyu kwa hayi kama baherezo mugisha abakizo musana bamishoje abarinde kandi abahosinge hatinebro byo
Mukasimwe Kishigere cyanjye cyamiye kirarice Akagwe kugumiremo tunateshuka Mureke tusime Ruhanga tutera mu ngaro z'amani Tusime Tatito mu Ruhanga Emeritus Bishop George tutera mu ngaro bw'ikigambe Kireza kimwe ngwibigambo by'ubwenge nkebi wabitaho mutima ukabikwata nibikwindura bihindure imitwarize yawe bihindure imitekerereze yawe bihindure imigambire yawe nawe kigambe kinicuye kubira nagambo kumukiguru ate kigambo cyanjye kikamire umukirarice umuhanda gwe ngugumiremo tenaguteshuka beino mugisha abafu abafero muri mukama nuteka ki okukuriyagira mu ntaro zo kurwana tokamanya abamwe bagwireyo kuriyagira mu ntaro zo kunoga akashambya tokamanya abo kuba n'abasinza bamwe ni barara muhanda hariho ibintu bingi umuntu twaguma muri Yesu ibyayetambira rero Ruhanga wamwongera imyaka igana tibizana ebiri kutwarira ubwire nebiri kusigwa iwe byo rukusigaho ibyo byo kugasira mwene byose gireho nyenda kushaba ngo gende na mukama ngo ku bishop yatuburira ugende na mukama mugume hiyi ahinduke kirari cyawe omunsomu kandi birebye kubiriwa akutasi yakutebekanisize haleluya urugira ati nyono mwanya umwiguru ahezo umukono turebe ni imprasa y'ikindi kibuzo wono yereza arabatine mwanya umwiguru na murwo munsi mwenu kamba gambiri waba urukwenda kugira umwanya umwiguru no ikirizo wahangira iguru neza rero ari gutwara umwiguru mukamasimwe tiyagira umwanya murungi kumukikora kaburira atakigamba ariho kibari kweta celebration kandi ari kibari kweta bariyo mwere izoba ni celebration ninga ni bariyo ninga ni byona twa celebrating amagarage abeka mwebare nitubashabira urigase yo muntu nesindi kwa bari kugumaho rigase umukikure byakozire aza ari kigambo ki umukiki agamba uko wabira umuhesedi iwateka muri nyingi wazireba ziringi ahubwo mu budget yeye akana abayinemo n'abandi bantu atikanda abandi bo ni baba bata abari kurya nkamwereze mikono turebe nagire byo kurya rya wenka arya wenka abandi bona ati barahumaho murye nabanda bishimwe abangana ati bagera ki muri kenga rukiraho aba family ikibayaraganisa kibani bagamba miliyoni zabi 10 bazira bya account zayikireho ngwenu musime mwakirizo miliyoni 10 izibagamba kandi mukama bakwase ukuruhangara wongere mumanyangu yokubira cyariho wakagumira nayongera mukama gume nababangira rero izina rye ribone kwimbisibwa Yesu yaza kutugambira kuturatwaze umukurundana bacacudeniza bakunze kutubohera rero tumara umukoro twazaguma tushitami kwa ya emerere rero tweshongura iceshonguro igana 21 omurembo wa Ruhanga bimuharu umujera ubwire abacebesi abajurire rero barabe mutuhereze yo kusima akukubera ekenji
Thank you.
ikamwe kwa service eki yaba service y'omuhendo tuza kubasimbura kugira ngo mugendere mukunda kwe ndakusima abacicwe parish kandi n'obusaba dikoniyo bwa Kantare abo kuba hamwe n'itwe tusabiriza abafamile muzagumiza muri tubashabira umukama agumye hamwe n'imwe kandi abagumye hamwe kuko mwabari mugamba abo kubagegere nibwo gari kwagiye kufa gendera umukunda kwa mukama kandi umwaka tuguhereze mukama ngo ubo mwaka kwe ubo mwaka kokorera ubusinge no kugarukana no gusasirana aha bo kuba niketengwa ngo twabane turugumusi turuge ngo twikirizibwe ubine byo kutekateka ngo bikuremerere nobereza mukama niwari kubibasa katushabire ibiconco ebi kama ruhanga witu w'imbabazi tunda kusima ahabwabemerire na family umubiro ebyo kurwara no kukura k'umukeiku umubiro byo kwetabiwe owamwesire abagumire hamwe nabo ababakwasize mu buryo bwona ababashabire ababire hamwe nabo umumbera zona mukama obaherezo mugisha yebare ahabwa icyerizoba cyabaho bicongerera binje bibireho wikirize kiyabera tura nakora kandi cyabera kitura kidece ntingoki ngo arebe kaniseji ya All Saints Church Kashambya neyombekwa nehwa netahwa ntwenda kusima abwa family abwe ikibaherezayo miliyoni 10 n'ibindi bibayiraganisa ntwenda kusima bwa Right Honorable no mukazi we abugweraganisa miliyoni 20 tunda kusima abwa King Siza Mulenga umurimo gwakozire go kushakara amaramizo tiguri kutandikira aha nitubimanya omwigurira amabikiro gawo mukama abasirwo mu ryecho ekiyakora twenda kusima munonga bwa Minister Henry Musasizi owaherezayo nabanda baherezayo mukama brother wa umwebembezi w'ihanga ryeitu obahindura batunji b'embabazi zawe umurimo gono gukozerwe hageti kanisa mukama gwakirwe wona abakweyire gumuko morora amashaho gawo bahereze obagarurire mu binjire shaki okukunda kwawe kubeho umurimo gwo kutandika mukama ni guwa nambwene kaniseji tukushaba kugira ngo abakristayo batandikire umumani gabo kugisyaha uje barebe kibarosire nebibatekatekire barebe karo yawe ki neyombeka nehwa twenda kusima bw'ikigambo ekiwara bya muzire weitu Bishop George kigambo cyamani kandi necyaheruke kiri kugira ngundwi no kurwana ukurungi ndiziro kwikiriza imbere z'urugendo rwanje ndegerize kimwe kirunga cyo businguzi mukama twena turi mu rwo rugendo utwerezo kumanyira kimwe kuri yo masuko gensi kuri yo businge bwensi kuri yo kubaho kwitu tugendera umukunda kwawe abari kuza kugarukayo n'abagenzire ubu muvuge murungi mukama kutahari ibintu binji abantu baferirirwe hamagara gabo obayise muhore yibari gusa ubwebemezo bwo hiraberuba n'abazana bawe ubabasisa bwabo bonka tibari kubasa kandi tibari kumara konka bwawe waba kwatiriro kiguru bwenge bwabo niba basikirwa kwerezo mu kwera no mu kwikirira mwebembezi wihangane twongera kumuhereza yo mu ngaro zawe uwo muhereza amagara marungi muhereze okubasikirwa okukira munonga mukama ukumize mu muherezo bwenge bwawe tkorera ubusinge urukubaho mu nsomo twinahanda utwokubwihire ngendo ikirize mukama mugende nitwe abashitami mwemerere kireki wagamera mukama nibo cyo rukureba rukwetenga ngo akukorere muwehure abo ko atari kuremererwa mbere
ruhango rukurira kandi tari kurira gusa no gukora nakora. Muhereze byawe ahabuko bawo bigumire nabihindure byorohe. Imishozi nagihindure mpanga. Abari kurira nabarembesereza baragaze imiziga. Abinejara nabarisi. Mukama wito murungi tudushirwe munsi ayi mukama ntwetenge byo kujwara ne byo kurya. Abana bitu nibaza kuhumuruka ntwetenga fizi. Abari kugaruka yo nibaza kugaruka yo mukama. Reka twabane turugaha tugendera mu kukunda kwawe. Imbabazi zawe zitubasisi. Okurimwa kwito kwinduro kubasa. Amani gitu macho gahindure menji. Urwiro butwino butambe. Otuhereza amasuko no kwikiriza. Nore ndahire emyaka ye yona yakukorera twani turiro bujurisi. Omwesire kumuhereza ibihembo. Nitotwereza okwereza umukwera no mukwikirira. Izina ryawe ritinwe kandi rihimbisibwe omuri Yesu Kristo mukama wetu. Twongera kushabira eka yabangerana na nore dogo wagenda ngwe kumerye eka yawe mukama. Abana babo n'abana babana babo n'abana babana babo okumuherezo kureba abana aruzaro rwakana nembabazi obaherezo mugisha mukama. Ebyo mukikuru yabendeize babihikeho bagendera mu kukunda kwawe. Shara zabo kumuzigarukemo no kwetenga kwabo kwikirize Yesu Kristo mukama wetu. Usinje bwa rohanga urengero kwetegereza ko umuntu wena urindeje mitima yanyu no bwenge bwanyu mugumeni mu manyaruhanga ni mukunda no mwana wa Yesu Kristo mukama wetu. Mugisha kwa rohanga ushoboroza ubwona tatitwe okurugati okusibiro byona. Amina. Twaza tweshongore igana 35 turaza
Thank you.